Kasih Tuhan. Olah digu tak ate patap-tabukan di acara pemeringate di channel YouTube YKB TV Panewe Jewa. Toma belatrenge penawili dan nurda mai da kata dingi pande awali barna kata waige di sebaya da ta sebaya. Oro dua ate kaluko ko memori nyawa na lodo kampoda poke dua na wetole kapiyamu bampakako ya buata. Nelodo kai kamrenge na we bia di kebolan lugu limagu. Mapande ke pada mungkuna petalue nyawe kama koto kataba medengungnya memtua kanyako ayangan tode tabaleta ma ayama padewi pande ate nakota vesi gai kyaki merengo di bia di kebola muka matalu bampakako lapata kama wai kadekerage tilu tole kama ya buata. Rangi mali sebaya maka deker wai ngaran mane merumbe Yesu. Amin. Oleh adigu di nuri perengat nelodo tadi kewagi wali kurenungan wasiat nekatawa na luguna we malangi na we menor na yalla tadi kewagi wali kitab Mazmur kauku ngau kabuluene mata kabulu ada luguna we lini nuri pewai koko baku pawali goe baramu yalla neti dua ate kalu koko mubaragu oleh dadigu rapena nyuri beningon nawe patapot nawe menor na yalla barada dan natitoke bata malangi nawe menor takapi wadawe patapakako etole kada kadekerage ne manor apa yana dan ya ata pamalangi na manor na yala dan lipatu bakanua kige ba apawi awainam barada douda monopayada wi yala taka patu bakai geduma nawe atewai abinawai ni yala lapata bata pawili ke be atana or manor na ay kagai barada ya ata wala di gura penamyuri nelibia patada monu paetar nelodo na patutu dawe barada bapewa ina pemasmu apa tomage tada kalada atana barna yalla arenge nawe di tabayana monu ngarakua dapat dingina barna yalla pemasmu nungguina ge yalla mori dana maroki wali ti barag takka natuke monu na eta we ngarakua nawe popoda lapatapa paeta gua kagai na tiltolek tada kala da ate na pemasmur pana pamalangi na monorna yalla tiltolek luguina ge pana matua pewai ko go baku pawali go dua ate kalu kokomu baragu o yalla luguina ge wal nawe neti toleka amalangi na monor adi kaunda nawe ngarana lapata pawili amanandi armata na yalla luguina ge pemasmur barada neti rami nawe pata pemalangi nawe menor na yalla dan natito ke peteki dana banganda dana ge takapa kita nawe bapi wai nawe pata pakako etoleka dikunat biata na yalla oleh dadigu ratana nyuri neti mata kalalu ko gitil toleka da yata pe wai dawe bata pakako ne toleka ngaraduka da bapa toma mono papluki di barna yalla narenge mono nawale bawi tapoda kai bagaimana ta eta kai bawe ina koe nelina yalla murda perenget nelodo kata wai kadekerage mata pamalangi na menor na yalla tawai ge toleka amanandi lapata apa noto kawi yalla tin toleka da yata dubula kawi yalla morimu malangi na menor na tin toleka mulodo mun gede lapata tama mun losomu amin maida kata sebaya omori mamlangi lantaka goli iya likbola mu petodo tala ramuti di mun bara manelodo apa nunga magai lage neti manora piyamu ma kama talue pamwai kadekerage lapata kanyakoe pakadekera ma pamalangi koe ngarakua nawe payamu matin tole kama ya buata mapande ke mori pada matalue bampakako tin tole kama madigung yang memtua kanya engan tole tabaleta ma gai kama talue net bibia pamwai kadekerage lodo mun gede til tole kama rangi mali sebaya matau da madidoku munu dengama maka deker wai ngarana mani murumbe Yesu Kristo amin wala digu duka kinalin muri prengat delodo debula kage like we subscribe mono prato ki barole atamu nit ko prato ki barole atamu oleh kai bana kapona bi atana muri maringina